Ovo je doslovce Neću video koji je jest to. puko Znači, ja oko par neću jest miliona jebene na svim kolače. stranama. Moja sestra radi 20 vrsti kolača. Nemoj me nudit, buras. Razumiješ me, jel neću to jest. Znači, ako ti imaš stav i odlučan si u tome, ništa na ovom svijetu ti neće te nagraditi više od tog rezultata i dolaska do tog cilja. I ovo je Ursa ne jede jebene kolače. Ne jedemo to je, ali stvarno za picice i to ostavite za nekog drugog. Kolači su, ne trebate s kolače, nikakve mišiće, nećete dobiti od kolače. Kod god vas tera na kolače, nema blage veze. Tako da evo, pun mi je inbox svega, idemo. Ovo je čitanje hejteva na to što sam izjavio da ne jedem kolače, izuzev ako moja sestra napravi kolač, Marija to super radi, bez dodatka šećera, bez umjetnih sladila, bez pa bude jedna top kolač, znam pojesti jedan komad, ali ne jedem kolače. Krećemo, ono što je meni vrlo bitna stvar je da na Facebooku imamo 1 milijun i da je na Facebook posto gore smeće od komentara nego TikTok. Prvi, ne mogu kolači, a mogu steroidi. Adise, sirotinjo jedna, pa kako možeš nešto komentirat samo da bi ti drugi lajkali, ali kužim, to je ipak isto, to je isto kako bi rekao društvena zabava. Znači ti to radiš, sad on jedan sjedi u krevetu i gleda, vidi lajkala mi je Marina, da vidim kak je Marina, dobro je. Zašto si neurozan, brate? Cijela ova priča je izvučena iz podcast talka gdje sam ja pričao o stavu koji ti trebaš imat. Ja imam veliku bazu svojih ljudi s kojima radim, klijenata, ja sam prema njima rigorozan isto kao i prema sebi. Ne jedemo jebene kolače. Točka. Nisam nervozan, to kad tako govorim, ja sam galamđija, govorim malo povišeni to, ali nisam nervozan. Jem ti kolače. Kad imaš stav zašto se živciraš i žestiš, čemu vika i urlanje. Jasno, slušaj, objasnit ću ti jednu stvar. Meni je žao ako ti nemaš mušku osobu koja ima stav, ali kad čovjek ima stav, mora malo biti glasan. Nije to ništa loše, ali nisam nervozan. To su vas maltretirali kao dijete jer ste bili pretili. Čemu ovo deranje? S time nećete postići ama bas ništa. Vaš glas se neće čuti, kompleks manje vrijednosti, kaže narani Anita. Anita, serem ti se. Doslovce tim. Čemu deranje? Pa jemu majku, ti kažeš apsolutno me neće niko čut. 3 milijuna pregleda na svim stranama, ubiši ste me s tim kolačima. I ti tvrdiš nikome neće čut. Kompleks manje vrijednosti. Čovjeku od 120 kila. Joj, Anita! Pa i ti komentiraš samo da bi ti ljudi lajkali, ali ajde. Opet razumijem i poanta cijele priče, nikad nisam bio pretel nego vrhunski sportaš otkad znam za sebe i zato je to tako, razumiješ me, ko me maltretirao, nije mi smio niko prići ko ni dan danas. Treba mi jedan ovakav da me šamara i udar kad krenem proždirati jebene kolače. Lili, ruke ti se pozlatile, upravo je to bit cijele ove priče, da ti shvatiš poantu. Ja sam osoba koja ne puši, ne drogira se, ne pije, ne jede sranja i to sam ja. Ali ako tebi mogu kao tebi prenijeti 1% svoje ljubavi prema svom tijelu, onda ti mogu prenijeti to da nemoj jesti kolače, jer s kolačima ne dobivaš apsolutno ništa osim prividne sreće dok ih jedeš. I opet nakon 15 minuta izazivaš ponovo glad i opet ćeš biti željna jesti kolače, tako da Lili lajkam. Prijatelju, slušaj, Tijana, znači nevjerovatno puno žena, majku šta ste se okomili. Tijana kaže ovako, prijatelju dragi, znači mi smo prijatelji, hvala. Kolači su sigurno zdraviji od tih govana koje ti piješ. Da bi tako napumpao mišiće, bolje biti punačak od kolača. Kad vi meni komentirate, valjda imam pravo da vam odgovorim pa ovako javno.
Tijanice moja, da tebi tvoj Ursa nešto kaže onako iskreno od srca, meni je jasno, vjerovatno si malo i starija pa si se i udala i sve. Moj savjet je da zaista ne lupetaš gluposti. Ono što ja uzimam svaki dan su suplementi koji su dodatak zdravoj prehrani. Da bi ja bio što bolji, spremniji i uspješniji u svom sportu. Ali isto tako, ne mogu biti lošiji od šećera, margarina, dodataka koje kakvih bojila, umjetnih govana, sladila, do ne znam čega šta ide u te vaše kolače, brašna, koji ima više eova nego kalorija. Jednom sam jela kolače od tvoje sestre. Moj stav je da više ne pečem kolače. Znači, moja sestra, ljudi moji, da vam brat kaže jednu stvar. To je žena koji ledeni vjetar napravi valjda u 15-20 minuta. Znači, to je već toliko. To su buraz fantazije, to su takve stvari. Te moje sestre, one se valjda natječu koja će više i bolje napraviti, pa onda to sve kod nas uvijek tako izgleda. Ali morate shvatiti jednu stvar. Ja ne jedem kolače i moja sestra, kad bi joj ja rekao ko da ne jede kolače, rekla bi mi isto kao i Tijana. Ali to je moja sestra i ja evo svoju sestru ne teram da ne jede kolače, ali moja sestra ne tera ni mene da ja jedem njene kolače, kujiš? Ne kužim ja te ljude, otkako znam za sebe uvijek pazim što jedem. 4 puta sam rodila, viša kila skidala trčanjem i vježbanjem. Nema toga tko bi me remetio moju rutinu svaki dan ili svaki drugi, ajmo ujutro u 7, pići 5-6 km, sunce, ova super priča, nadam se da neću ustati. Svi mi kažu, pa kako ti se da, ja velim, ljudi moji, to je utatkano već u mene, u moj moždani sklop. To se godinama gradi, upornost, dosljednost i strpljenje. 3 mantre bez kojih nema rezultata. Jasna, volim te, ako nisi udata, spreman sam ponovo se ženiti. Evo. Svaka čast. Ma ne kužimo i to je to. Ovo je idealno. Zoki jasno kaže, ja volim kolače i jedem ih svaki dan. Svaka čast, Zoki. Nemam ti šta pametno reći. Time pokazujemo jasno budućnost svojoj djeci da zaista trebaju jest kolače, jer kolači su nešto jako bitno u našim životima. Jeo ili ne jeo, krepat ćeš, vjerujem, ja to znam. Mike Mencer je jeo za doručak komad torte i pio crnu kavu. Problem što je svaki dan vozio bicikli 25 km. Ljudi moji, ajmo se ja i vi razumijem. Mike Mencer je ozbiljni profesionalac u bodybuildingu koji se natjecao i u svakom sportu kao i ovom imamo faze punjenja, faze pražnjenja i svega. Mike Mencer je profesionalac koji je to radio s ciljem. Ja kad sam došao u svijet bodybuildinga, kod nas je bio Dražen Brbančić koji je nakon svakog treninga jeo gumene bombone. Mene je to fasciniralo. Kako? I onda kad malo kreneš proučavati, shvatiš da su gumeni bomboni, čisti šećer, nakon treninga top priča, brutalna stvar, kad je čovjek u pripremama, kad je u bodybuildingu, ali jednom naturalcu, jednoj osobi koja buraz mora paziti na svaki gram, na svaku kaloriju, na sve, tebra, ne prolazi. Sve u svemu, znači, ubili me komentari, idemo na moju omiljenu mrežu, to je Instagrame. Ja evo jedem sve on kao jede sve, ali ovo mu nije trebalo. 2,5 i 3 mjeseca je skinuo 15 kila. Kako to? A ispod mu rođe odgovara, nije nam jasno kako to. Znači, jednostavno, čovjek kada uđe u kalorijski deficit može jest kolač 2 dnevno, ali buraz moraš patiti. Kako god da okrene moraš patiti. Zašto si tako ljut? Nisam ljut, Marijana, objašnjavam. Zašto se dere? Ja stvarno se ljudi derem, jer ja i znam kao da sam nervozan. Pa mislim, ja se derem, ali nisam nervozan, to tako je. Ne buti ništa od jednoga bilo. Upravo iz tog razloga ne jedem, zato što smatram da ne trebamo mi sebe provocirati. Ako ne jedemo kolače, stojimo iza toga da ne jedem kolače. Znači, meni je strašno neugodno kada ja uđem u McDonald's radi svog Jakova. Ne zato, buraz, jer
Jel ono, kako bi rekao, ne znam, evo radi čega, nego mi je neugodno, ali ja zaista svojim ljudima koji me plaćaju za to, koji vjeruju to šta govorim i radim, da neko vidi i da kaže jednoga Ursa jede u McDonald'su, a nama govori suprotno. Znači, ne jedem u McDonald'su, uđem radi Jakova. Ako sam jeo u McDonald'su, to je zato što sam jeo jer je bila faza punjenja, tipa kad smo bili na masi, pa onda ne mogu uvesti dovoljnu količinu kalorija, moram ga nekad zastati, pa radije pojesti nekakav junk nego da ostanem u deficitu. Sve u svemu, Instagram obožavam, Instagram su moja publika, razumiju poanto, evo ga, jedan problem, ne jedeš kolače, a maksimalno ti je 10 cm u gaćama. A šta ćeš, buraz, nekom je Bog dao, nekom uzeo. Šta se dere? Pa mater, ne derem se, moram. Svaki video ćemo sad derat, vidiš da je to viralno. Druže, uzmi nešto slatko. Zašto si neurozan? Jer ja vama stvarno izgledam kao da sam nervozan. Pa ja, buraz, nisam vidio sretniju, normalniju osobu od sebe. Dobro, normalniju ne, ali sretniju. Imam stav dok me neko ne ponudi. Ja vježbam da mogu jesti što sve, živi i budi sretan. Lajkam Branko, odlična priča, lajkam, top. Bitno mi je da čovjek jasno stoji iza svojih stavova, odlučio si trenirat, odlučio si jest, super, ali nikad nećeš dobro izgledat, jer nikad nećeš se dovesti u stvarno stanje svog izgleda, tijela koje maksimalno možeš postići ako ideš sve. Zato što ipak za dobar i onaj brutalni izgled moraš ipak malo više žrtvovati. Može čokolada. Zavjetovao sam se prije nekakvih, pa ima više od 10 godina da neću pojesti ni kockić čokolade, tako da nisam izuzeo ove proteinske, to ne računamo, da nisam pojeo čokoladu tipa Milke i to ne jedem. Kad bi imali svi ovakav stav u vezi varanja u vezama i općenito oko osobe koje vole, onda bi imalo smisla. Helena je povrijeđena jedna. Da li se ti boriš sa sobom ili nam objašnjaš, Mourinho? Fakat, legendo, slušaj, ja nema borbe, ja ne jedem kolače. Pa rekao, dečko, puno si mlađi od mene, puno mlađi, šta sam još napisao, ali taj tvoj stav pušim i pijem je užasan, razumiješ me? Na to on meni govori, a Boraz, nemoj mi govori da ne smiješ jesti kolače. Ja ne jedem kolače, ne budi bezobrazan, ovo ono. I frajer mi napiše, ali ti ljudima krivo govoriš. Jasno stojim iza svojih stavova i jasno ih provodim. Ja se ne pušim, ja drogiram, ja ne pijem alkohol nikada i ja ne jedem loše. Ja promoviram to da bi svoj djeci na ovom svijetu pokazao da je moguće biti zadovoljan u životu, imat sve šta trebaš u životu, bez da piješ, pušiš, drogiraš se i zabavljaš svoje mulce ili ti kako hoćeš to reći. I to apsolutno nemam namjeru raditi krkanima koji namjerno komentiraju to, koji su već svoji ljudi. Nego vama, djeco, se obraćam, slušajte mene, nemojte slušati Stefana. Nije dobro pušiti i pit nikada, jer to stvara naviku. To stvara naviku koja vas vodi tamo gdje vas ne treba voditi. Ja vam govorim, jer sam otac mladog momka koji sada kreće u školu i kojem želim biti primjer. Ja njemu želim stvoriti to da njegov otac je ono što govori i stoji iza svojih riječi i tako govorim vama koji možda nemate takvog čvrstog karaktera i čvrstu osobu pored sebe. Ne trebate niti pušiti, niti piti, niti jesti kolače, niti jesti govna, niti se drogirati da bi vas neko prihvatio. Vi trebate biti faca u svom životu, trenirati, zdravo jest i stvoriti od sebe takvu mašinu da garantiram, imat ćete dobar biznis, imat ćete dobru curu, ženu, muškarca, govorim za ženski spol, i apsolutno ćete biti zadovoljni sa životom.
Tako da za sve one koji su mi komentirali da li jedem kolače i išli u tom smjeru da me isprovociraju, da ja kažem nešto, meni je ali ja ne jedem kolače i definitivno, evo, nadam se da sam vam pojasnio apsolutno sve. A što se tiče svega ostalog, djeco, slušajte onog koji stoji iza svojih stavova. Kad govorim djeco, govorim mladim osobama koji se trebaju izgraditi, koji trebaju stvoriti od sebe nešto. Trenirajte, zdravo jedite i puno mislite na sebe. Na sebe mislite. Jer kasnije teško, kada kreneš pušiti sa 18, teško da ćeš prestati sa 25. Kada kreneš se drogirati kao mlad, teško da ćeš prestati sa 25. Zato ti brat kaže, ne treba ti to u životu. Dovoljno ti je 2-3 dana da se makneš od svega, izoliraš i dovedeš sebe u jedno normalno stanje gdje ćeš trenirati i gdje ćeš biti zaista zadovoljan apsolutno svime u životu. Disciplina će te dovesti do toga da imaš apsolutno sve u životu, a disciplina je nemojte jest kolače.